Waisana ndisiri jauke laki tumando maboyka nondo wakwitha yona mazito asume kuwa matuma makanywani mando mazito asume mweta naye bindani ati netiwa no mwadhamba opamwe imagine mwadhamba pamwe imagine Waisana mwe maenda angu ni makaiza niyokithekani matugolitwe ni kuya ona maisa ni zemwe imagine yu wendo sini wangu asiati tweke kuona trio na tweke kwasi ela tubundisia bawo wa mutwano asumamba nai ekaitha wi mutangie muno nyene mutangie ndabana siobo na ndabana siobo umundi ni ya wa pastor maingi muno imetisia mapasta ita isawa akakuya imagine mweme wandangwata na ni bishop muimba wa bishop ukwata wa bishop ukwata ilo takwata kiveti we expect ya kiveti kike kwato no na hicho kitumi meutuma iveti sio ikwa roe matatizo ikakoma na driver ikakoma na mundu wake wa kuivya mateleva imadhuku lakini mateleva tulina si hoteleva ni mudhuku na security guard lakini mundu wa security ni royo mundu ni royo na ni museo kula kwa kiveti chako lakini we na kwe watu ikie not a husband watu ikie authority yani watu ikie tita mwe friends with your wife watu ye kanisa ni twaye kanisa na wambi yo bilito your wife andwala mumbethukesi o yumwe kila bandu ambia kuona kibeti chako tachona mbemwe sindu ingi siuka sikita ufolo wenda kukwata muwe wango nye kwa ndiuma nomba namba kwa sia paune po paradise na tiango sanete na mwetu anomba ne thiao undu netiye yani ukethe andu ina muwe naku ko wenda na kwa sia ati wenda muwe manda muwe nomba manda muwe na kibeti chako na ende una na kibeti chako ta friend yaku uyeka sindu kakitabia communication yesu unenga ando ukamea this is my close friend and your wife you don't even share with your wife all those things you share with your close friend why are you doing that no reduce wendo kwa tabania halamu to kwa tete ela tunena ilo amaundo ama wendo nini hizo na mwadhi katika masemina mako nena wendo ni monena ilo amaundo we kanisa ni behave tawe mutabania na wana wabikangomba kwa kubehave ta ndiendo watandatu malaya lakini behave ta kanazo unondo azimele kazi utakele kindu kimwe wa ilomana we mundu muka ila wabika ba kwe mwemeu do ile that careful and my god the bedroom make it ndera ekodi wikite ile t-shirt yase nenge ni ngombe kana ukimwi inakuja pati ukimwi tuwezi katika sekta ya ukimwi pani marriage ya kuisana twatwani enu wakinduke kethi wanu noni ndiye kondu bayanza ndabye na kundabya eko ndabya na t-shirt eko print t-shirt nundu wa your husband ekako wasuka yandikitwe utajua ujui ana t-shirt yandikitwe utajua ujui ama unaambiwa hata mimi nakuliwa unapata leso bibi ameleta leso kwa nyumba ili afanye bwana akuwe na ile mind ya kwa uno ni wenza sina ketho wanu kwenda pressure ya kuyeke kwitha yulu muno kwi andu mwithite mwina pressure kana ketha na wu mwingi kabasoka ingi ugethi okwata wanika baso muno ndwa wu kulalakwa witha tamana wiweka wenda nikana kuthata kuthele ambia kwitha mundu wa kitandani ketha mutwani tena ukatwawa eka kukosa kwitha uiti na sindu ithi sindu hii sana imbika yani kabasoka thele isana imbika pressure the nundu ila wekala uteuthingithangwa pressure nengetia ya ukwata masi kwa ndona kwasia kana sindu ila itono changia katika benefits ya kindu ki ni kwanza with ye mundu ni wa make sure kana ni waya nesa na ni wa nesa kwa utendo la ndoa tumesioche musini with andu maisana yani ndiye sikuita watu kwa kikamba niku kunana kana kuita wako kukiwot o kutitiana so kindu chu andu matitiane na kindu kingi kitetha sia katika sindu hithi ni andu ala mena heart disease wena heart disease kana heart failure ni wa eloisia muno uketha wa kutitiana kana wa kuisana ukethia ni wa yanesa mundu waku ni kana ukethia rates ya kusia heart nisia thinesa nundu kwe andu methitwe kwanza kindu kingi masi andu ala mataisa na metha matena self esteem mundu ume okuna wakiko kwa numba etha atena self esteem ona ithi umantha wenda mume waku akwate weirdness
wia mituki munenge kinduki ketha ni wona mume waku atena mbesa ni usio ketha uimuongethio kamunenga kinduki nesa nundu wa munenga kinduki ni kiongela self esteem nela self esteem mundu winayo ni uthio bisiwa wote nundu wa courage na ketia wia but mundu etha na self esteem yindi mundu ume atanenga wa numba etha ebutheti ona kanisani ona wao sendengo ona yewa wia etha iwila ngungu kwa mundu ume ni mundu wa unewa kinduki na mundu ume ailonewa nesa kwa andu ala meba unza akala mutanenga ya mwemeu utuma self esteem ya mwemeu ithea so wenda mwemeu withie ni mundu ume talangi wone atwangali wone mundu ume waku etha mundu ume ula we expect ya kuona ambio munenga nesa no imu pembelesa no imu nenga ndeto nzol kamwe babe no uwe na mbemwe ila whether encouraged ni mwendwa waku ni ukabika bandu kethia hii ona chao kikeki kamasi wina mundu ula waku nengie wikwatu kana uko maana ki akwete babe you are good you are the best ila uko mana mwemeu nena asiendu nzeo kula kwe mwemeu ukamwea you are the best man on the world you are the man nikana mundu wa umalukete atembere nziani yake wa kithui chake kichawo mundu kwa umamatewe yake kithui cho kitechawo ukethia ni wakwatiwe niwe na kuya kama taisa wana amume mame amenunga na maybe ni wabikie menopause na maybe no kwewe yani wina issues kindu kila ndo no kuya ila watu hawa ni waile kuyumia onawe katika menopause ukakita kuye encourage kuya kama madhela wani fatigue makwata wani fatigue ya kinduki ila makwata ebu na kuyangi metha drive yoje yulu ila makwatwa nivu kwa ila wena low lipido ta mundu muka ni waile kuthengeania na mweme umuno nikana okethia nuku kuna sindu inesa na mume uimutabia nikana ku encourage nikwithwa ila wena low lipido nuto na ithia maybe ndawa ilonyo cia ku family planning niso iloete lipido so ndawa cia family planning also nisichangia katika lowering the lipido so nikana lipido ya kujithia ukileta kuya yulu no lazima mu increase lipido na kuyange wana mwemeu na kuisia sindu ile itono changia kwete lipido yulu ingi kwa mbuka waku so eka kuuma kiveti chaku wona kiveti chaku kite kwenda kikalie ndio kikule pep ni nini mbaya eka kunena sia kiveti chaku nai ukakia uilie longa uilie na mwaki thekani wendia wanoia waieta ngulue wisata yani ndukia hii kana ndina appetite na kunundu no we muno wiki umatangulwe wiki uwita tangulwe so wenda kibeti chaku kithe na self esteem withi aona kitambete nziani nikikiwe ki mundu muka tafadhali ikala na muka wakundi umanene chao kithitwe na thina maybe nuna muye wa munekitau na maybe ni akala makite kunena kwa kamera pia wana mume ukethia mume amuya amwana angania pio na niwe siu ni wa mukita kibeti chuwe thia kiku kuna kikokoa kwa wiki itekaningi na uyethia ikala sitting isia movie utuku muima not because hiyo mbagaza zio tuku wenda kibeti chaku kikeso nenga nenza nundu ibeti ni siesa wanza tuikase yesa siesa wa nundu wa kindu kimwe wetha we mundu ume wacho no nu kwitha sex yaku ni rep ndwitha winena nacho nesa ndweta ulotamu wa sex ugethe ona uyika nesa yes ndukiumba nasia kenda ndo manaza kibeti chaku ibeti ni kwata wani tiki tibeti sio ndesi yakubendwa uite tibeti sio the property kuibeti siese sia ile unenwa nesa sia ile kukua nesa nikanasi kwata lipido kwa aume musisi nesa withie kibeti chaku ndikikilea sisi etina sioka unene nacho eka ku give up na your wife ayuka semba na sia naka kuunza wisa kuwa na wete ulo wa uchao kibeti chaku na nika no wa uikaitwa nomba no lazima tuisikila tutoma ku improve twende na kunigela sio onde kuenda kana kutitia na kila ipinda tunena twizingine manwani sina mekala nikana withi ando maina kulia mo ametha mandeze choka na Athiani yake ani kwa jitu bikite baba pain relief
Yes, kwi kindu kimwe ngwendo weta. Ila wakosewa ni mume waku ethi anu na te plot hata utabetie. Either be kindu wikie kana maybe una mukitisie ena mundu mukongi, maybe umwithi yo bandu. Kana ukethia kiveti chaku maunduni, kana pe kindu kinatumio itha atati lazima ukethia mundu muka waku kana mume waku ena mundu mukongi. Ila wethi yani mwakosana. Mwetania uwekeo. Si semba ikitandani mutungie wendo sumwe native mwaile kuya yu ti ola kuya kula kwa pain mwaile kuya yani wao kauma yani mukakuna na mukaisa na nesa na hicho twasia in case unasiana nini na muisa na mumekite noise nundu numba ndwa ile ku make noise ila winasiana nini ikama neta bia ndoku no seo muno ukethana ukuthia out na muka waku ona no muthio out kwacha muka kuna sindu sienda muka sio kanomba nundu siana situ tuyenda kuintroduce sindu ni ithi before time na ni kwate sana ni komie yiba uyisi education kwa kindu kila ndo no weta nati ila mwathatania umanye ikuthatana na kindu kiu mpembeleza muka waku mupembeleze ambao mukuna kindu chu muka kuna no yani mukaisa na mukatitiana wona mwasi okeani na muketha ni mwasolve mathina la mebo nununga iya etie kindu chu kibau tachakwete andu bamwe saa itano katika 19 yene saa ya muthia kilengo nikita misingi ya thayo na kila kingi cha kwenda cha muthia ibinda ila mamina kwika uwithia kila mundu wakwara to jasina jaza no ziku ya mara kwata to kwe andu mata kwata to nukwithwa mena stress ya uya maybe balama thukumie mmeokelie mabia muno na kwibetita kwata to ni kwithwa sina stress ya siana school fees na chao kana mume wo ena mathina kuonza na hata thukumie wa makwivwa niwe miwe kuibwa ndena kindu ibinda ila mamina kwika ukomaa kana kanini kwa kindu kini stress relief kwa ukiadhi wawe wina stress ambao sisi ya muka waku ambao mkuna kendo edha wina stress edha we depress wenda kufeel relaxed and also ila we exhausted na wenda feel relaxed kwa hiyo ndungi utonaika pa yeso esi ona ya njime esa kwete relaxation ta mental relaxation nuisi ila mweka tendo la ndoa kanela mwatitiana with the other mental lauma chongo ikapita imwe pitite mbikana kuula nga iwatu nengie ikapita imwe pinda mundu akunesa kuna na nesa sindu pindu akila ngaliko umabuwe relaxed fatigue yende ukomaa neza kana kanini